Mnogim aktivnim građanima ostanak kod kuće teško pada. No ovo je idealno vrijeme da budete kreativni. Ukrasite svoj dom i razveselite ukućane. Izrada uskrsnih jaja mogla bi vam u tome pomoći. Za početak trebat će vam stiroporno jaje, štapić i boja na vodenoj bazi. Danas ćemo napraviti jednu malu pisanicu, otprilike je veličina pravog kokošjeg jajeta, jednom vrlo popularnom i jednostavnom tehnikom dekupaž, to mogu zaista raditi i veliki i mali. On ima ovako strukturicu jednu hrapavu, pa je onda najbolje na početku cijelo jaje prijeći sa bijelom bojom. Sa spužvicom ćemo potupkati da dobijemo jednu ujednačenu podlogu. Sušenje sušilom za kosu trajat će manje od minute. Nakon toga odaberite boju koju želite, nanesite je na istu spužvicu, a višak boje odstranite papirnatim ubrusom. Spužvicom nanesite boju ravnomjerno po jajetu i ponovite proces sušenja. Sada smo spremni za dekupaž. Danas koristimo jednu lijepu maramicu koja ima male ružice. Bitno je prstima otrgati motiv koji želimo. Upamtite da se dekupaž uvijek radi na svijetloj podlozi, jer sve što je na salveti bijelo biti će potpuno prozirno. Kada su motivi spremni, uzmemo jedan široki plosnati kist koji mora biti od mekane sintetičke dlake, ne smije biti onaj oštar. Ljepilo za salvetnu tehniku, malo ljepila na podlogu i nježno prilijepimo motiv. Za vintage varijantu na kist nanesite razvodnjenu smeđu boju i pročešljavanjem kista poprskajte jaje. Od ukrasnih vrpca napravite mašnu. Mašnu možete zalijepiti na vrh jajeta i objesiti jajčeko na granu, a možete isto stvar napraviti i tako da vratite ovaj štapić, pa se mašnica zaveže dok je jaje na štapiću. Štapić se može isto obojati i upiknuti u teglicu sa cvijećem. Za drugu tehniku bit će vam potrebni mali komadi tkanine, skalpel, špatula ili običan kuhinjski nož te stiroporno jaje. Potrebno je sa flomasterom na jajetu označiti četvrtine. Pokušajte biti precizni, ali par milimetara ne igra ulogu. Ova boja se neće vidjeti, tako da možete koristiti bilo koju boju flomastera. Kada je jaje podijeljeno na četvrtine, trebate te linije urezati. Najbolje je to napraviti sa skalperom. Urezujete centimetar, ne dublje, ali niti ne pliće, da ne bi materijal ispadao van, jer zapravo materijal se ugurava u ove procijepe. Svi materijali su dobri ako su tanki. Debeli materijal ćete teško ugurati, tipa traper, pliš, samt. Takvi materijali su malo nezgodni jer oni naprosto imaju svoju debljinu. Nanižite ostale materijale, utisnite ih u procijepe i prvi dio je gotov. Obukli smo jaje, mogli smo koristiti za svaku četvrtinu i potpuno drugačiji materijal, to je stvar dizajna, tko što voli. A ove spojeve možete sakrivati sa ukrasnim trakicama. Nema ljepljenja, nego ćete se poslužiti pribadačama, obzirom da je ovo stiropor. Na vrh ubodemo jednu i napinjemo traku točno po ovom spoju. Kada dođemo ovdje na dno, pričvrstimo i sad okrenemo traku na ovu stranu. Obložite sve spojeve i jaje je gotovo. Izražite još jedan manji komadić trakice i napravite omču, koju također pribadačom pričvrstite na vrh da se jaje može objesiti na grane. Uz malo truda, čarolije su moguće. Od obučenih jaja mogu se izrađivati lutkice ili anđeli. No ako nemate kod kuće potreban materijal za izradu dekupaži obučenih jaja od stiropora, a zbog mjera za prevenciju širenja koronavirusa ih ne možete nabaviti, nemojte se obeshrabriti. I kokošja jaja se mogu jednako lijepo ukrasiti. Uz dobro poznatu izradu pisanica s najlonskom čarapom, poslužite se batik tehnikom i skuhana jaja iscrtajte voskom. Zatim jaja stavite u posudu i kuhajte ih u vodi s korama crvenog luka i žlicom octa. Kada se jaja ohlade, ostružite vosak i premažite ih uljem za ljepši sjaj.
Za zelenu boju možete se poslužiti špinatom, za ružičastu ciklom, a za žutu kurkumom. Ako nemate te namirnice kod kuće, boje na vodenoj bazi ili flomasteri bit će sasvim dovoljni. Uposlite ukućane i ne zaboravite, cilj ovog projekta nije ljepota pisanica, već radost njihove izrade.